menana no mo menana no monana ene akokora me se me toa mo wan no wan me abonko se me te mo nka ache ete mo nka ache pa ye na mo ho ye de ye odi amono Berma me humu se ya ne mani agye oh my idea is some process bibia ye processing mama machia mo amanya de 1+1 can come me amini na say na nkrofo frame odi amono Berma Bediide na de say 1+1 waja ya na da be na bi beba na msuo mu nka makoma ntemo yem ma wo se mo na me ye dynamic ye ka se dynamic obi wo ha onti ase dynamic na me wurawura he na mde ko fai je se ba bi a me wo de me fe yeye so enen ye bi e episode 3 no ba wo se nkrofo comment yankopon hira mo pa se maji me yatum mon subscribe na mon share link na mame na mon promote channel no nyine no na nyuma pa ye dey ba se we no hwan no nuane na mo so egusu a ekoso no main story ne kura munya enjoy you main storyline no fa no mo hwedu me pese wonya abotre wo dey follow story ne sa me wo kuma se me wo se krom se si a so follow main story no o follow story na duru baby a wo boti sine na se na be hu se hwan ye busa se hwan ne wo nua wo be hu de Berma Bediide pa kire ena ma shada me be supply se mo wo de share link ne mame subscribe na share link no so na like kokromotie no me a like no dia ye se ne de enye wo de like bibia so a contact me sa number no de da so ena me ba ya nkomo kakra bi ne ye ba bebo me di we ni ba na me ho se no 1+1 no nkrofo ani je ho na se be mo ati asa sa adwen na anya adwuma ni padua ne bre eno so de na mkwa so ba full comedy ajimfo ni nyina wo full comedy sabi wapo adwuma ba nya fe ni be mo awre ho akosoro si agigi wani ahososo wani je wo Germany Canada UK baby awo bia ma chia wanwumre mo na Berma Bediide ya fe ni mapo bedu fie ye manti monka na bibi ya me America for ya mo hwehwe me na nse mo hwehwe mo nana so enti na amaba se no se mo hwehwe me a me ma hwehwe mo so ati ase say drink foforo bi abadwa so a your friend Kimmy drink but bi ya wo hia bi na boy ko school a wo bi Kimmy snacks ne so everything is on process yan shase and na ni my boy wura obi fie no yan shase for no mo around hwe wodi amono Berma me wa around gidi me wa around ya chese meni na mo aram si da bi na de memra machia 1+1 is equal to 2 obusan semfo a ye de semfo yi wa no obi busa se chene hye da bi eye fork ana hye me onti ase a ye frambra ha bebo me he na be hu me oba ya na ko wura mpase hwe o ga asema say meni atiju everything is on process bibia a processing bibia wo wiase bia no processing what ensuo ni gugu ya toto number ni 0203726263 ana e betwetwe nkomo pa na numpo e odi amono me se mesra na misu menim se nyini no munya na mo mehweme mo sole a mo hweme mo ya nani ya mo na aso ne me ya me na no
afi ne mahu YouTube number no 020 0203 726263 question mark I'm doing good. You one idea bravo no actually me wakoye ma me do ana obusa me say aya na nche ne ko obi da me fam osere me ohene me say asamu asie shale nkere ma me na press like ma me what ani e babon komo ye begigi ye hu ani ade ani ye je me yela bedwa obapa maduru fie menimisa wona nka me twiwadi ya che me nua ba ma me obapa US baby awo bi awura me nie me chia wo ene wena frame ya no di amono ena Berma Bediide ya nte wonka nam sida bi se me kwahye abuburo kosu asset ne so ya me boy adwuma gidigidi wo eya wo wani je mama me dia ya asekom ya fa ya asekom ne bra wo twela Berma Bediide na fa ya asekom ne bra untimi spell so a ena me spell amawi ni guso a me spell wo de tamu twoko aya meba dia mono Berma me wa round oh ya no abone de ko chama sa de akwato ma wansa wajo owo di sa fa fi pa yi ko esel fi pe ni be kwa ma kan koda aso mo fi ma ko na na be bia owo na ma wansa ko bra fa ni pada sane ayon mo trebra ya no na me so pia wunya tinyum ni sia na se odi amona ba life aba ma ba life ya kuyani mana ya chio madagana yoto si wabre ono sinanto madagana abra bono ayedi obi already su madagana obi abosu bo aye we for tu madagana ya kuyani mana ya chio madagana ya na me drink one minute ya si ya si mu sati anya pe esi mu acha gana enyene nana mama jinsa zio Kwame Nkrumah doctor ama mpanyina odi kai Ghana yiri kra ye bi ma Ghana se chibe ya dan ti so sayem efletete menatente kwajo se kwabna se kwajo opese wonya de so honyo ye go any diamond bauxite any timber ye be ye bibia ji se obro ni aba abusiafo Ghana ye koye ni mana ye koyechi. I'm not here for politics, I'm not here for anything. Yeah, mabuno no mabu momu mabuno no ena me alert monne adi ai no man ye no me ne omi no ahefa ane ade o man no efa ya de Ghana ko seyem ena ya de Ghana ko nkayem aya na to de ya me ya me hubisa na odi amono aya ma homete so be ho abaya so no fefefe pa ni monyam woni mu ohwa na ntu nie ohwa kala nie no wayi na daja atoso simple because opestu onyadini na ya wi ase dapade nyina na ahwere wo kra na hunyansa ai wo mu no ewoi jiso o my Ghana nkoa media mi hu foreign country dia bi ba Ghana wona aya me de hye de hamia na America no ele Ghana obi aso ya celebrate but ubu sansa die na waya o man no celebrate wa wonim ofa ne phone no nya kari 2 cd guso anu ati social media no odi nkrofo atem so ya panyini so ya akura so ya wan no oyew no na ato credit ni ma no nti but wabusa ba bia odi ko wabusa ba bia ufi wabusa fia ufrim e fatama mamre se wonya nwuya wonim dia wobenya ama mpanyini be yire nom no amunim so mba wale mpanyimfu o
omugu so omuko school no mbo omubra pa no e no mba be hia but what do you want to say abusia ofrim na etu later ma nti I was all do danger to so ana debi and you see a frebi what do you call it snake queens and wine badabai nanso se wonya mera ma wo sima pe ana odo bra ya de papa bi ma wo nipadua no akon kan kro ana akata wo si esa ketesia bia na nyame de odo wo ba yie no na yesonko ana o my God na obi esu nyame ba nyame nyamra na me ache adi entia me ni o mi eno ye ne yepese nyame ba o dress na enim twitwi na enim bo ne ponso papa bi na wadi dia wi ato ade ato form you call yourself ebulaba na akrachi unim dia oye Ghana nyame eno Ghana nyame ensa Ghana ya ba akopɛ menim se nipa ye nyina ya dwen ntimi nkɔ benkro nanso nke ye nsuma ye man Ghana be frim ade aba no mobɔ omuni mbɔ ye ko chata ade so ena ye dai na nke ye nyina fa ya no nka asempa sansa se de obetwere no wasasi so no matwere no wosoro de ama nanso man Ghana de emu nipa ne ye dome ye ho ukonkrofo abro chira hodo o makokɔ a one nua Ghana ni wa adwum na Ghana ni na twa ne ho se yenyi wonua ne mrafie no fa ne nsam yenu ni di so one Ghana ni bebom se menua ene na ye adwuma pade enkaburoni mefa nkɔ Nigeria ni mefa nkɔ ade ani yagie enti yanko ayadwen no ade ani dem one onua te Ghana haya no ato plot amano no atwa no atwa amani pa foforo ade ani yagie one day da krope bada benya ne no no wo ya na media mena masasia mena mikuro mena mifie ya na opese wo hu sa ne mani nyina so mfaso a awi akete na wo ko ho no twa so ne koda e ba na dwete na na dwo 1 na 12 a pie ne ba ha bontene ho se de na wo pre ho na wo ko ho ni nyina no ana dob ni nyina agya wa akɔkyehye wo modem no mfaso ya wo so wai yenwu ya enim de ebenya one day born one day die and 18 years 7 years 17 years okasatia panyini anyhow simply because when you see car to iPhone when you abanti bi di na chinti wato iPhone amano he say na wi ase nyina ya dane ase ni yesra niema ani yesra niema nti akora kwa wade a enyina nansa because ye mienu nyina adwen ni nya adwuma adwen na da yetire mu no enya adwuma nti ama ye nipadua no bra na ebre hustle mind but me no mienu edi wobuo ani die ani ehwe ya husu yie a ke nkam kro ye bebrebe enti ade nti na me nua tie kwantuom ye adwuma di sika bra me se me fancy dai am dia toka atim obeso etibi bia shop ma no me ma me ba ko kana sem tse me na me wra ho obia shop am obi se won tera no odi nyama ne free US ba ye nyina ye mfa ni di ono so pese okwa abrochire hobi enti wo ton nyama no no odi ya na nkrata na no anu se nipa na wo ye nkrata na ma no enim me ma me no enu akwati na kura ase do batuma wani ko ho na wo ye ni ye a ka benya biedi enipa mpa adwuma wo wi ase sesei titiro ne me man Ghana ye mpa bre enso ye pa akasesem ene ne perfume otutugu no ho no oba echefu na ya asai na jintam wo na obi ahu so na ebe ya se iPhone obi aba ye frama ka tra me na ba akokora se o mire bibi
yes your friend Christmas is a wine okuta be yanum na so kom de no wagime adwene na anya adwuma ni padua no ebre minia ewiase amfa nko ba bia o one day born one day die yanya de fataye kakra ba ko wonsem bia no na wade ahwe no wadi ne wada ewiase eyitu o kodi sabi kujana ko yitu o kodi kujana yitu o kodi kujana asa de fo bi ma be wiase wo ye da asole no pa wanya ne no pa na beje na nwumere wanya na nwumere beje na wia wo wia bedware unya ja wie so ubedidi udidi wie ba kwa koda ade ya ne yaji wo wiase nti ade nti na ubu nu akwasea unu obi ye adwuma na ne kakra bedi ho mfama no ena abaya ni abanti etimi ko wura dem o say I love you, also say I love you ni atwefo asi wo ni a video ye ho ewo ye nam ye kokoa mu nsem e kina na de social media so say ni pakro ya ade chie bi ne nyame ama na basa so wo no so no abaye wo defuo bi na say video na wo ye no bre bi atwem no na ekutia no se me fie abayifo no ne na masofo so no ono ma no nten oil baba si atena se re krob pa no atwenyo na enam no chinchinka na fa ne dodom sei eni nansa na na fo ekutu no akofa ba na jabo ne yabusa ne sadi ade na ade bo ye se me bo concert o bo concert wo yam na akoba mpadua na amachi dede nimdia me man ni enti lack of knowledge so yentwa so ebetimi ni nsem bebra bra wo de yentwa so ade ani yaje ehe ni ade wiase ko meni omi enu ade wiase ne ekoi dakro pe Berma Bediide o sama mo me bra ye no ma hwe me hu su ya dakro meda no me nsore Ghana for all Bediide no me anika ne ade me status ya de me to Facebook acha aye boso me hwep ebikura nu ya fa me nu me ya me nua ba eboni free mu na wura ho e ba ye ene ewai tu atwa sa no do man kuma ye wiase enti so anfa kwampato a mobra nko anim na kakra na Nyankopon be ma wo no wan nwene hu buo anem na wo ye dufuru pese odu nsabi enu be na edidia me kamese na se wo sonom ka se bi be wo minimu a adwene nya adwuma e be ma oni padua na bre so who said the reality sani reality life is a full of some answers was the one when he and don't you bet you no na me kwaya anwum ye kuye ni ma na ye kuye chi oh my Ghana abrabono ayedi obi ala lisu Ghana also bo wine for to Ghana ya kuye ni mana ya chio Ghana Michachi amo na no mzio Bekasa monye mesopia Mulishie mwopia mibu mupeo Akwada woni panini nunye Omaya woni ya niswa lukuno na jirai Saye bete na hodi ya niya shamo na modi wani ya chomo hon Ebane saye kwa ya hon echile menu ya hon Alusu niye niye Ese biya mibu mwani mutio Nokuna mepesa mika nintio Sase bako ya toma ni pati Niano mbuya sabra Yesu Mesunia oh Sanyama mitimi besafa nanka Bekana wantia Disa da braka Amani etie da sutim ni etim Abroni pesa minkumi nyanti Yanko ya nimu Onipa didi obedi edidi obeshanko wao Oni omayo Oni obredi doyo Oni omayo Nagana be friminiwa Yedi baby ako No my mwani etie Galam senti yensi ompone yanom Yefudi yenyi na sese Ena mubi oyonti Inyadwi saksa na nyempa ibo Menu mi enu hiadwi saksa Si an saksa yadwi a Yepa yema Yesu mfa ne nsa megu yeso enyeye
Simple because adwene na da yetirim no boni wo mu dodo. Black mind, black sense. Nankadi enti na obi asabi. One na etwempona. Adwene be na beba utirim. Se twetwa pictures go. No twetwa pictures ne de go se daachi bi me de be ko agisika. No afra oba na ka chese one send me sika. Me de naked pictures be ko abonten na wan kasa kura oba asabi. Woni na ye bibini na de ja pia abonten wo asen na wo fili. Enipa mpebre nso ye pa aduane. Kwadwofo bi anka ogya ye kete. Ade na me ne omi no ye age. Ehefa na edi wi ase ko. Ya fa social media aboyebo 24/7 yet social media ni edi atem. Omuna makosko eni mburafo akase atwero. Na saa sunchara na wo twere social media wa odi di nkrofo atem no. Fa kwa gigi susu e. Fa kwa pa adwuma biye. Okuta Christmas yo se hwan mienu. Ba ko bo ye sai. Ma mu nimu ntwela meto so mame. Se 40 million, se 50 million. Na komodo. Life is full of romances with the money. Adwene na anya adwuma ipadua no bre. Ghana ye menu mi no dia. 5,000 no bi dia beto so no. $5,000 ya na cedi we dey cedi. Ohema de ebedi ni china bi ntina na ye bre. Ye hu de ye. Ni ehu se wi ase no nipa bebrebe abefa mu ko. Adefuo bi betwa mu ko. Ehenom de wi ase kokosi. Wa mu nim mfie dodo a obedi wa asase so. Osi du nu ekogi sikaduro. Adwene na anya adwuma nipadua na bre. One day born, one day die. Say $1,000. Yes, kaketwa. Etibi ye container. Emo ye bodwa. Na ba ya de bet ye me ni musa di pilot. No wanam krom pictures. No achia na no. No achia ne pa. Dokuru no odi a snap. Nti adwaman adwene na anya adwuma nipadua no na ebre. Kasafo ni mienu na kuta no enkaton na first start business. Obapa mame fire. Odo mame fire. Ma hitting the mame fire. Oh, minimisa wada kura. Wana ya wo life say na wo fire sana. Afi we are watch la fa say wa twira fa ha so. Atoda ya na eya o. Toda ya na eya pa. Uhunu nipa bia sabi onim se nipa we die kakra wo de nsem obetimi aboa na nso omoa wo olumai onim se olumam toka ama na yeye onto ma wo da anie maya de no ye selection ene wone ma adwene nya adwuma na nipadua na amre share link ne mame na subscribe wate na like mame srawa olma ya fen ma beduru fi mbepe bibie di na nso me besla ma che ni ntinne e o se me ba na me ba besra mo na nkopon hira mo pa da bia me kase mu ntina me ti ba bie mo na mdidi ma me bidie me nya beduru ha no magima wa tu ya bie episode 3 no hwan ni wonua amenka sini ni mu nkomo kakra bi nchiro. Imagine your lifestyle. Now no obi akọ school from kolabere mu na mabenyina be yankokorafo na mawowo. Na ba ko ba se obe wale ba ko ba. Ba ko se dabi. Se ya anuanu mawie. So wale me ba na enyeye. Eye bone e na ne kwan ano no. Yankoso ne ehwe hwan ne onua. Yankoso ne ehwe. Ye koso hwa I thought say bibia be dey ebeboa. Everything is on process tactically. Ohineba
one day born, one day die. Nankade fene se okodura brochita kakra ba ne nsem no odi sika ba fie se maami e papa ofanua gisi dan mami nanko abosese kakra wati he ebu ne hu kwansini menu anu kwa brochita kura ma na emeda na awa obi namu no yesi slow motion se da eto a na ma wa aba kronim ene onamu kwa adwuma uti kromu awia no pa wo chat gu ko uwi aburo se de wani nya ubi hu aburo mu no open bo awo na dia sa akotena ba akọwe crop simply because uni an kwa aburo chide no wanya sika na US wana kacha say was careful Germany wana kacha say was careful and now Italy wana kacha say was careful obi ebre nanka efe enyama ne nyefe enya ya bonne unnecessary bonne adwen na enye adwuma nipadua no na ebre sa na ba ntia bi kwatena abrochire no di sika ba afie so papa nsi fie papa na residai abrosan kama na so di 20,000 na ya or the 300 na ya ti abantia no so beduru fie no se papa da na me ka se sie na wai yankwane yankwe no do papa koye. Oh, it's a very nice house. Na pa hinta sebe wo mu ne me ma usika me mama me so sika ni bi. Onu so asi ni dan na wie. Ti me so ono mfa no de, wo so fa wo de. Afi mi a me bepetre room so bi na matenam na akokora ma bibia de. Papa ni munu ya wosiku. Adenti na ono ene o ma me mefa fie na ono papa ni sie na papa ni nkofa ma me ne de no. Adwen na anya adwuma amani padua na ebre. Wa kokoda dan nim na dan mu enwu so a normal life obi anti obi ase da si enya ebone na menu mi no yanka no kora nkyere ye ho ye ka no kora kyere ye ho a da bi yankunim die ye dia medi ene odi amono ba twene bo anana nyansa bo akwadanso danso a me danso sampene na na mansula krokra na me wo so adoto do hiri maba beduru fia mabobon komo kakra di abusuafo na enche mede nkomo ne bisia WhatsApp number na 0203726263 sa number na 0203726263 no so ultime fraso me yetwetwe nkomo anytime any day na me me yire kasapa di amemfre me pa che anya se obahwe me ohene ba ohema ewiase na hokwa o ewiase wura me betena hakasa mo mane me da bone be nam dia yemo ya mo mane me what is that mo yasa apena me ni munya me ni obenya problem sesia so wa mane me a yanko YouTube sesia yanko hwan ni wonua yeko follow hwan ni wonua episode 3 ni yade ato wono ni ahwede yekoso hwan eni wonua ohima normal life eni ama na fom so I wadwen say obetwi obi adi abusu betwi wadi busansa oh waya me wi a mefro samfon a edinsamfon eni ya ewi ase afana Ghana afana obi edi adanse no obi aso edi gidinani ekopem say panyisi de odi ni yede mi busa hwan eni wunua na de na nia ya wadoma boa yori ni film amekro hwan eni wunua me de ade na nia yeho ya mi o Berma Bediide GH afena ababidu subscribe na share What the plan? For the meantime, no one said, "Uni and buy." ania yeho ya do But one thing is that car, start here to car. Uni can to the economic car. Oh, TV. I see it.
What is sound on so? I know say will be a oh. Nyankopon you will be a kese. Asempa na asopa no encha asemte kasatenten emfumso empamuda. Yemfa ni die ema ye ho yemu ye ho na respect ye ho. Kataje ya respect ye ho. Si yesa ye be fa ye ntoma pa efra abrani nyina. Ghana be yesonko nkunim die beba ye die beba. Ani monyam ka obi bia obi frisim enso be nde ye wi a mefrew. Nyankopon you obi a kese oma obi a so bibia ye processing udi amono ba twene bo na adwen na anya adwuma nipadua ne bre Rambo mami ka se mi chla Rambo enipa nya nkwada wo enipa nya nkwada ate abusiafo mama ba